hem hi lowa le thu hil hem kiti hi akhang khanga hobung anake mai to pi jing khat a hi in hitabang thu hil hola in sol cha te khanga zong chun hi chu hola min pha thei khat chu gnosticism kiti thu hil hem zong hi min pha thei khat hi in hi chu chung changa thu hil pa hi adi lo chu ki le itabang thu hil ham ti hi le khabu thu hil hem kiti tu nai cha ki soda chun a ki ji in he tu lai ta a thu hil hem amin chi ma khat mun len ta nei zo hi the Church of Almighty God kiti China ga ma pa na thu hil hem khat hi a hi in hi chi hi ba nei cha a ki hil na in nei wa thu ta he do thei ding hi ikide so wen ehem the Church of Almighty God kiti ho hi ko hi bam ti hi thu do ma sa pen hi in the Church of Almighty God kiti a hi lawa zong le min chom dang khana chun Eastern Lightning Church kiti hitabang ki loi khom na he Jesus Christ ho bung sunga ki loi khom na ho bung ta san hlong pi ho ta ha ta ki kal hi ze hin I het chit diwa de ka sa ta kha cha hi in he hi chi ki loi khom na ta san dung zu ya Jesus Christ ta sa phe in China ga ma ahung ping tai ti thu hil na hi anane u bin he hi chi ta sa phe a Jesus Christ ahung pin ai lawala ahung pa hi amo hin alungyal mai wa asayo hi po in Bible thu mun pan sa ko na asai do hi ze hin adi na le adi lo na pa zong hi thu China akhum khana hoita ini ki hil di win ki dei so win him the Church of Almighty God ta sandung zu ya chun Matthew bung somni le li chang somni le se ge sunga ki se izinam iti le call pen ni solama ahung phet do le nilhum lam geizin asal wa in mihim cha pa hung ke de jang chu tabang ma chu hiding a hi tia ki se ya ko na he pansa am ho hin call pen ni solama hung phet do chu China gam ki sei na hi in hi chi Jesus Christa hung ding ki sei pa chu China ga ma ko na ahung ping tai ai lo wala China ga ma agui lhun na akimu e ti hi pansa na anei zu hi ja chu the Church of Almighty God hi ai min chom dang khat da Eastern Lightning Church akitya akimin wolo na chu hi in ai ho pa wa sei ding hi ala so lama ko na kol phe hungwa hung so do ho bung tia jong hi min wo na nei the hi Hiji the Church of Almighty God hi ahung ki bul pu dan hi chamcha inovat de vin ki de so vin he hiji ke loi khom na he China ga ma ko na hung ping do hi in Heilong Jiang kiti khopi a ko na hi John Wyson hin achi sa 1991 ko ma hi ahin phu do hi en he ama pa hin Yang Jingbin kiti numei khat hi pathin to ke bang ai hilawal pathin a hi tia hi thulhang samna ahin nei pana ko na hi hitabang ho hil hi hungma chal son pe hi ti zong hi lekha bu chomchoma ko na jong mo do the hi kum phaweb zo ti chu 2000 kumin Jang Wei san le Yang Jiangbin hi US agama hi chi thuhil sei son le ding anakal song do olanin amani ako na hin thuhil hi all the in gam ahin lo in he the Church of Almighty God tia kiloi khom na ta san chun Yang Jingbin hi ninunung lama hungdinga ki sei Jesus Christa ahi tia hi ta sanna anaphon do ahi lo ta sanna thuhil anene son le ahi ki ba jong he de win ikide so win ahi Chinese sarkar government akonin government head pe dung zui hin hi chi ta sanna ki bul phu hoi hi achi sa 2014 kuma chun 4 million tabang ahi lawala 4 crores tabang hin ta sanna ane uve ti hi photchina au me ne he chi kiloi khom na ahin ata asanna akoi zubin ahung ki phu do ti la pa ne hin Chinese Communist Party ahilawala Chinese government ako na hin mu se na le ang bol na tai tom na hi ana nei jingubin ana mu jingubin mi asang aza ahin kho ki hu bit na dingin China gam zong da haleu khomin adia Korea USA ahilawala Canada chule Italy gama hin an khopem ove ti zong he thulhut akimu in hem Aila the Church of Almighty God ta san thong pil athui lo he chamlam ta inavat devin ikidei so vin ehem hichi ho thu ki hilna ai lawata san nama sa pena chun pathin chu ta sa phe in China mi nume Yang Jingbin ahung penge ti he ta san na ane vin ehem achi sa 1993 ko ma chun Henan Gam Hope ti chu hichi Chinese Gam Hope province khat sunga he Rongruyang kiti muna chun Yang bin hi pathin di ta khat se hitia thang phong ta anaphon do ani hita ne hi chi ta san na hin Yang Jingbin hi
yang jing bin amaten azi the word of God kiti le khabu akuna pansa a thu hil na ahin nei son o hi in jang bin hi ta sandola Krista numei ti ding a hi azi su Krista Jesu Krista ta sa phe ahung kit ding pa chu hi chi numei nu a ko numei nu a hi hungkilang a hi tai ti hi ta san na ane o bin hem ani chan na a ta san na thu hil chu hi ale kitip na lui le atha a pathin hi achom chom in a hea bin he kitip na luya pathin chu Yehovah dan thua ki vai hop na khanga pathin a hi in chule kitip na tha khanga pathin ai lo la Jesu Krista hi achom a hi tin ta san na ane o bin hi chi thu hil hi atha a hi ta po in a che sa kumjabi masalaya sol cha de khanga jong an sa a hi ta in he thumna pathin chap pa pathin chapa pathin Jesu Krista chule lagau thing pathin Trinity pathin khat thuma na pa hi amoho ina ata san po bin he pa pathin chapa pathin chule lagau thing pathin jung changa ki hil na hi wa no ya thu hil anom khalo khunung pe a Christian ho in a hin sim dau a hi tin ta san na ne win amoho gyal chun pathin in chapa anei pon chu ki jong le api na pa jong hi anei poi ati win he ali chan na thu hil ta san chu hi ala hu hing na le ngai lut na khang hu hing na hi ngai lut khanga chun Jesu Christa in anachan in hin la hi chu abul hing pon a hi ti hi ata san obin he hin la tu khang in nung lam ti de hin tu khanga hin the church of Almighty God thu hil la ta san zui te he nga hin ta san na di ta ai la wala hu hing na ki che ta chu bo he am ho hil sunga hin ta san a ki bul phu te ho bo hin anei the o ve ti hi ta san na anei o ben he hi chu chang hi am ho ta san na hlong pi adang dang tam pi am jong le ade a ki bul phu naw hlong pi ta san na chu a hi in he the church of Almighty God thu hil la ta san na amachal ding de na zala apan la dan pau hi chamcha ne bet khom de win jong ikide so ben he akhang khanga hin iwana hi la ho bung a hi la ho hil ho hin am ho ta san machal theina ding le vanoi gamtin alo theina ding a hin atam thei pena seiju sem do theina ding a hin lampi jom chom mangcha in am ho hin pan anala win adi a Christian te jong hi khat a hi in tua iseu the church of Almighty God jong hi khat a hi in he ta san thulut ki modung zui a chun hi chi the church of Almighty God ho hin kiloi khom na to le ata san o machal theina ding a hin gam chom choma khosa in tu laya man cha thei sun ti cho WhatsApp ai lawala Facebook Twitter ai lawa dang media social media he amang cha we ti jong he am ho ta san dung zuya ki mu chukit le imita wa jong i he thei diu khat Google ai lawala WhatsApp Facebook Twitter YouTube ho hi va na he la am ho thu hil na hi tampi akimu thei jin he chu jong le mi tampi lungla thei tha ding in am ho hin va no ta in movie a hilawala films a hilawala drama chom jong hi mit mu thei ta ding in a bol do jing ve ti jong hi imita win akimu in ana tong la ata san na nungzui ho hin mi atam thei pe na khop ma a hilawa anungzui la thu hilu hi na sata mun len ta alu thei ni ding wa amo hin tin la ha ta tho a hi pan ala hi ti jong hi mu do thei hi ana to la machal dan u hi tu lai jin i gam sungu le enam sungu ti di the north east gam mi hola jong hi ha ta en muna len ta ane pha in aji chu email u akiloji le hamla pau adia English mangcha ki homat na thasam lo hela inei pau hin na sa te na mo the ki gui jam na jong hi asim do thein hi cho ja mo hin mun tampi a hin pan san na ki sim do win adia khangdong tampi not is mi jong hi an jang phata ding in ta san na a umin a he hita bang thu hil la ta san hi adi lo pa he Bible thu hil mangcha khol do na ai lo la khol chin la inei wa ta san ne di ta ki bul phona inei wa hita bang thui lo iti ki mai to pi du hamti he acham lam ta hol chel na in nei de win ikide so win him Bible thui hil to iseo the church of Almighty God thui hil hi so le hlum aki gam hat banga hi Bible thui hil ta ki gam la hi kitile se hil hello ding hi Bible mangcha a pansat na aki sim wang win Bible thui hil to aki kalin hi he
he chi zong hi khat na hi in he mi hem pathian dan a ki se a hi lawa zong le mi hem pathian banga au nom na pa he tu tha a thui hil a hi ta po in China gama 1993 ko ma chu hung ki sei pan a hi po in sim ti la pa na an sa thui hil tha chu ani hi ta po ne he but san and Lucifer zong chu pathian ta ke banga au nom zi a chun pathian wana ko na alal to na ko ne a hin nol ha ti hi Bible a ko na ki hil na thu sima ina chinjing u khat hi in he chule mi hem ma sa adam la evi zong chu pathianin ama thalang dinga idan hona he ana koi lai zin pathian chi ne le he na nei te ding gon pathian to ba nom na anei ji hona chun idan hon le ya ko nin no mangi anum thone ti pa zong hi akemu en he mi hem pathiana ki sei ho hi phat da khol chin ene ya he la ade a India gam sunga zong God man ki ti pathin mi hem pathina ki sei ho zong hi iwa na la athane naw le athil bol the na ho hi zon than hoina gu cha la chan a hi lawal mi hem tem man tha na dinga thil gong jing a hi ve ti zong hi akimu in he wa san en Gujarat gama Garmat Singh ki ti ho bang chu mi hem pathin da na ki sei a hi wa nga achung thui phata khol na ine ya he le gu cha la chan zon than hoina adim se a hi vin he tu in ama he government kholchin dung ya thimona akichanin songkul atangi ti zong he akimu in him the Church of Almighty God hin put do pale Jesus Christa chu hichinu meinu jiang jingbin hin khua ahung kilang tai tia ta sanna thuil zong he tulaya God man claim a hilawala mihem pathina ki sei hota hin aki hi na umbe se po ne amani zong hi phat khat la ya chu an khom thlana chom khat zowa hi nu pa hum kit hlana amani dei phat na hi pathin ta hum ki sei thlan a hi bawe ne ino phat le pathin ki hi ino phat le achom dang khat ki thei ti chu pathin tai lo chu mi hemin a bol thei thil khat de zong hi lo he mi hemin ithanop naw khat chu athim pen aching pen mi hem te he thei ding a hi lawala pathin ta ba nom na hi a hi wangin hi chi hi adi lo pathin hi na thak kal khat a hi in he aji chu nang le ke he pathinin ama lim ne mela asim o hi in pathin to ke bang dinga he pathinin ama to thakhat a hi lawala ama banga hi asim alim le mel po asim o hi wanga he mi hem a hi in pathin hi de lo he yang kitinu chu pathin a hi ala Bible a Jesus Christa pathin hi tia ki sei to hin ki kal a hi in he aji chu Galatia bung khat chang sigi chang get na lam chu isima la sol cha apoleng Galatia mi te heng a sei na achun ke hon na ho hinga ka hung se yu ki pa na thu pha hilo akal wala thu pha chom dang se ya le ke ho hiu wing ka ting wana wantil te khat to he zong le thu pa chom dang him hung se ya chu gaw sap changhan ati ne aji chu pathin chu khat se hin ama chu khial ti nei lo ke pa na thu pha Jesus Christa a ke pa na thu pha jong chu khat se a hi ne aji chu pathin hi ke khial thelo a iti a pathin a hi jing ti hi malakai bung thum chang som gup na chang gup na jong chen a ki se in he jing le mi hem hi a ni khodang khat ting le pathin tia ki se jong hi adi lo khat hi in mi hemin idei phat na chu pathin ki ya ino phat na mi hem ki ti hi pathin thu hil to ke kal khat hi ti zong hi ki hil no mu khat hi en he jiang jing bin ke ti Jesus Christa ama hin kho ahung kilang ahung tai tia ta san na a hilo wala yang jing bin hi pathin hi tia ki sei hi ama le ma zo thua ki them hi in aji so Bible a ki mu Jesus hi kum thum le ake leya na len lai zin ama hin mi cho albai na kong chat mo ho ana sudamin athi jong ana kai thowe ti hi akimu Bible thu hil a hi in ta sanum ta he ai la yang jing bin hin kho thu sim hi sima he le ama hin kho chung changa khol chen na nei ho he do dung zui a hin ama hi psychological disorder ti chu lungyal na chom nei a sai zu bi ne he ama hin kho chung chang hi chi het thei ta ding in anoya hen anaveo hitin ai chi YouTube link ki pe a hen
ama hin kho chung chang jong hi akita do in he Bible a Jesu hi atun so na sa sukela jing ding khat hi in he chi John bung khat chang so khana pa na som le thum sung hi isima le ki chi ta John in ei thu hi lo so hi in he phat khat la ya inop phat la pathin hi a phat khat mun khat sunga pathin chu Jesu Christa hi na to ke kala hi in mi hemin idei phan pha na pathin hi no ma pathin ka hi ta ki sei hi Bible a Jesu pathin hi ta ki sei to ke kala hi ne as in the church of Almighty God thu hilata san hi thu hil hem chule thu zowa ke bulphu a hi in Bible thu hil ta ha ta ki kala hi in Bible thu hil mangcha ki sei do a hi wa nga hin alung tu bula athu le hi Christian tam pi pui mang na ding le Christian ta san ki bulphu a ki loi khom na nei ho su mang na ding a hi lawa le lam vai na dinga thu hil a hi ne hita bang thu hil hi inung sun theinau chu thu ta he do de pa hi ama sa pe na lampi pha pe na hi in azi chu thu ta he do lo wa hele thu ki se yo se chu adi banga akilan na kal jong the a hi ne he ja chu thu di thu ta pa he do wa pathian thu akona he ke bul pu a pathian thu di ta ata pa chu I pham ti hi he do ting lo bo hin thu zo thu lhem ki ti ho he idin zo ikidin te pi zo de he ti pa he sei do no mu vin he ya chun tu lai ta video YouTube video he lo wa le WhatsApp Facebook chom mangcha ha ta pan na sa ta ala over athu hi lo athang sa bu he alhang pa even na he la Jesu Christ a hung ding chung changa thumun ho hi aha se u vin he aji chu am ho adinga hin Jesu Christ a hung kit ding pa he atna san lo hi in aji chu am ho gya la chun hi chi nu mei nu yang jing bin hin kho a he Jesu Christ a hung kit a hi tai ti pa he ta san za lo wa chu hi chi ta san na thu hil su mang na dinga na sa ta he mon pan ala hi in adi in khangdong tampi ata sanawa ko na jong he ana pui mang ta deu ka ta sanin mi te ga ma hung ki pan he jong le e ho gam sung ho bung sung in sung a jong hi mun len ta anei the hi zen he chi chung changa thu hil he thu di thu ta hi he da over midang ho jong se pi son over I ham tia I so pi I hing I kom yu inaw ho chu ana zaw kha ta wa thu hil he men ana mat kha wa he ala ngai lu na nei ta am ho he itilam no la hin pui do kina thu ta lama hi kilam hil na inei pi do ham ti he taw na to tho pan ila naw zo hiding in ikitiam ovin he